Aya ni amakuru akomeye cyane aturutse i Kampala mu gihugu cya Uganda mu rugo kwa Perezida Yoweri Kaguta Museveni, ariko kandi by'umwihariko ku mukobwa wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni muri iki gihugu cya Uganda. Avuga ko ari inkuru ibabaje cyane, ariko mbere gato yuko tugaruka kuri iyi nkuru iturutse i Kampala mu gihugu cya Uganda ku mukobwa wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni, reka mbanze mbahe indi nshamake y'amakuru y'ingenzi agezweho mu buryo bwihuse kugira ngo tubone kugaruka nyirizina kuri iyi nkuru ikomeje kugenda ivugwa iturutse i Kampala mu gihugu cya Uganda. Amakuru aturuka muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aravuga yuko abasivili 15 biciwe mu bitero byagabwe na ADF muri Rubero ku munsi umwe. Abasivili 15 barimo abagore babiri bishwe mu ijoro ryo kuwa gatanu rishyira kuwa gatandatu tariki ya 7 Gashyantare bagabweho igitero n'abarwanya umutwe wa Force Democratique Alliée ADF mu gace ka Mambimbi Isigo muri groupement ya Bapakombe muri teritwari ya Rubero mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Aya makuru kandi yatangajwe n'umuyobozi wa societe civile wo muri Bapere Kakule Kageni Samuel, yongeyeho ko muri icyo gitero inzu n'indi mitungo by'abaturage byatwitswe. Umwe mu barokotse icyo gitero yavuze ko umubare w'abapfuye ari munini cyane muri aka gace ka Bapere. Avuga ko atabashije kubara imibiri yose yabonye mu gihe yarimo abunga, kandi iki gitero kibaye mu gihe hari hamaze kandi iminsi hatangazwa amakuru agaragaza ko abo barwanyi bari bamaze iminsi bagaragara muri ako gace. Ubwo bwicanyi kandi bushya bwateye ubwoba n'agahinda benshi mu baturage. Kuwa gatandatu tariki ya 7 Gashyantare hagaragaye abaturage benshi batangiye kandi guhunga berekeza Injia Panda n'ahandi hantu hafatwa atekanye ugereranyije n'aho bari bari, nk'uko byatangajwe n'amasoko atandukanye ari aho byabereye kugeza mu masaha y'umugoroba kuri uyu wa gatandatu ahagabwe ibitero ari hataraba nyabagendwa muri teritwari ya Beni ihana mbibi na Rubero. Abasivili 6 nabo bishwe mu gitero cya ADF mu mugoroba wo kuwa kabiri tariki ya 4 Gashyantare i Maribo ku muhanda uhuza Uicha na Mamove. Abo bishwe kandi barimo umugabo n'umugore bashakanye bagabweho igitero nyuma y'amasaha make yabaye ikindi gitero cyo mu gitondo cyari cyahitanye abantu 4 kuri uwo muhanda nyine, bituma rero umubare w'abasivili bishwe kuri uwo munsi umwe gusa ugera ku bantu 10. Muri raporo yasohowe kuwa kabiri tariki ya 3 Gashyantare 2026 ihuriro rya societe civile ku rwego rw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru rwatangaje ko nibura abasivili 63 bamaze kwicwa kuva umwaka watangira, bishwe n'abitwaza intwaro bakekwaho kuba ari abarwanyi ba ADF muri teritwari ya Beni na Rubero. Nk'uko imibare kandi yakusanyijwe na societe civile igaragaza, Rubero niyo ikomeje kwibasirwa cyane kurusha ahandi, aho hamaze kwicwa abantu 52 mu gihe muri Beni hamaze kwicwa 10. Ubu bwicanyi bukomeza kandi kwisubiramo bwatumye ibihumbi by'imiryango biva mu byabo birahunga. Yari makuru kugira ngo tujye kuri uyu mukobwa Perezida Yoweri Kaguta Museveni, reka mbanze mbabwire ko mu butabera mu Rwanda urukiko rwategetse ko DJ Toxic akomeza gufungwa by'agateganyo. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwatangaje ko ubujurire bwa Shema Arnaud de Bosquel uzwi nka DJ Toxic uregwa ibyaha by'ubwicanyi budaturutse ku bushake, kwanga ko gupimishwa icyuma gipima alcohol ndetse no gukoresha ibiyobyabwenge nta shingiro bufite, rutegeka ko akomeza gukurikiranwa afunzwe iminsi 30 y'agateganyo. Rwategetse ko icyemezo kimufunga kidahinduka ndetse ko n'ingwate yifuzaga gutanga itemewe bitewe n'uburemere n'ingaruka ibyakekwaho byagize. Ku bijyanye no kuba yari yabwiye urukiko ko umuryango w'umupolisi yagonze wamuhaye imbabazi, umucamanza yavuze ko bizamugirira akamaro mu gihe cy'iburanisha ry'urubanza rwe mu mizi. Icyemezo cyasomwe kuri wa 9 Gashyantare 2026 saa 9 z'umugoroba. DJ Toxic yari yajuriye icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwategetse ko afungwa iminsi 30 y'agateganyo kubera ko hari impamvu zikomeye zituma akekwaho ibyaha. Mu rubanza rwe yaburanye avuga ko icyatumye ajurira ari uko urukiko rubanza rwemeje ko ari impamvu zikomeye cyane zituma akekwaho icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge n'icyo guhunga nyuma yo gukora cyangwa se guteza impanuka, kandi kuri we asanga nta mpamvu zikomeye zihari. Yemeye koko yakoze impanuka, ariko ko yagize igihunga kivanze n'ubwoba ari nabyo byatumye rero ava aho yakoreye impanuka, bitandukanye n'uko ubushinjacyaha buvuga ko yari ahunze. Ku bikorwa byo gukoresha ibiyobyabwenge asanga nta mpamvu zikomeye zatuma gikurikiranwaho kuko yakorewe isuzuma kandi ritigeze igaragaza ko akoresha ibiyobyabwenge. Yerekanye kandi ko nubwo ubushinjacyaha bwagaragaje ko hari ibiyobyabwenge byafatiwe iwe, nta bizamini byakorewe ngo byemezwe ko ari ibiyobyabwenge, kandi ko isaka ryakozwe mu rugo iwe ritari rikurikije amategeko. Asaba urukiko ko byasuzumwa. Harimo mu mpamvu yagaragaje zatuma akurikiranwa ari hanze, kandi harimo kuba afite ababyeyi be bafite uburwayi
kandi ari we ubitaho, afite umwana muto, ibikorwa bye biri kwangirika ndetse no kuba umuryango w'umupolisi yagonze waramaze kumuha imbabazi. Yasabye urukiko kumurekura rugategeka ko atanga umwishingizi ndetse akemera no gutanga ingwate. Ubushinjacyaha bwo bwasabye ko ubujurire bwe butahabwa ishingiro, busaba ko yafungwa by'agateganyo hagendewe ku buremere bw'ibyaha akurikiranyweho. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwasanze rushingiye ku ngingo ya 3 y'itegeko rigenga imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha Shema n'abunganizi be badahakana iko yakoze impanuka akagonga umupolisi wari mu kazi, kandi bakemera ko yagiye i Karongi, bityo rusanga ubujurire bwe nta shingiro bufite kuko nawe ubwe icyo cyaha akiyemerera. Ku bijyanye n'icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge, urukiko rusanga nubwo Shema avuga ko mu bugenzacyaha yabajijwe atunganiwe bidakwiye guhabwa agaciro kuko yabanje kubazwa niba asubizwa yunganiwe cyangwa se atunganiwe. Ku bijyanye n'isakwa ryasize iwe yahafatirwa byatumye iwe hafatirwa ibiyobyabwenge byo mu bwoko bw'urumogi, urukiko rusanga kuba byarafatiwe iwe mu nzu bikemezwa n'inzego z'ibanze bihagije ngo akekweho icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge, naho ibyo avuga bijyanye n'uburyo isakwa ryakozwemo bikazarebwaho mu gihe cy'iburanisha ry'urubanza mu mizi. Ku bijyanye n'uko rero yaburana ari hanze cyangwa se akaburana afunzwe, urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rusanga kuba hari impamvu zikomeye zituma akekwaho ibyaha, kuba bihanishwa nibura igifungo cy'imyaka igera kuri 2, agomba gukomeza kandi gukurikiranwa afunzwe by'agateganyo. Umucamanza yerekanye ko ibyo yavuze ko yahawe imbabazi umuryango wa nyakwigendera yagonze bizamugirira inyungu mu gihe cyo kuburana urubanza mu mizi. Rwanda yategetse ko ubujurire bwa Shema Arnaud nta shingiro bufite, rwanzuye ko ari impamvu zikomeye kandi zituma akekwaho ibyaha by'ubwicanyi budaturutse ku bushake, guhunga umaze gukora icyaha, guteza impanuka ndetse no gukoresha ibiyobyabwenge. Rwategetse ko ingwate Shema Arnaud asaba gutanga atayemerewe kubera uburemere n'ingaruka ibyaha akekwaho byagize. Rwategetse ko urubanza rujuririrwa rudahindutse, akaba rero azakomeza kandi gukurikiranwa afunzwe by'agateganyo. Shema Arnaud yatawe muri yombi ku itariki 21 Ukuboza 2025 nyuma yo gukora impanuka yabereye mu mujyi wa Kigali igahitana umupolisi wari mu nshingano ze. Reka duce mu gihugu cya Uganda kuri umukobwa Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Amakuru avuga yuko Uganda 4 bafunzwe bazira kwiyitirira umukobwa Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Polisi ya Uganda yatangaje ko yataye muri yombi abantu 4 bakekwa kwiyitira umukobwa Perezida Yoweri Kaguta Museveni, Natasha Karugire, bagasaba amafaranga mu izina rye. Polisi igaragaza ko abantu bari barakoze konti y'urubuga ku rubuga rwa TikTok bashyiraho nimero ya WhatsApp babyitirira Karugire, bavuga ko akora ibikorwa by'ubugiraneza, ubundi bagasaba amafaranga abantu bavuga ko ari ayo kwiyandikisha muri uwo mushinga. Umuvugizi wa polisi witwa Kituma Rusoke avugana n'itangazamakuru ku itariki ya 9 Gashyantare 2026 yavuze ko iki kibazo bakinjiyemo ubwo Karugire yagaragazaga ko ahangayikishijwe n'abantu bakomeje kwiyitirira. Hanyuma muribuka ko Natasha Karugire yagaragaje ko ahangayikishijwe n'abantu bamwiyitirira kuri TikTok na WhatsApp. Ubwo iki kibazo cyatugeragaho twahise kandi dutangira kubikurikirana. Akomeza asaba abantu kwirinda kwishyura amafaranga abantu bose babonye bababwira ko ari amafaranga yo kwiyandikisha. Abafashwe barimo uwitwa Ashraf Sabirye, witwa Rahman Morondo, Kakayire Zubair ndetse na Sharifu Egesa bagiye kujyanwa mu rukiko. Bakaba bari baritiraga umukobwa witwa Natasha Karugire wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Musk yakuye amaso kuri Mars aherekeza kubaka ku kwezi. Ku cyumweru Elon Musk yatangaje ko ikigo cya SpaceX kuri ubu gihanze amaso ku kubaka umujyi ushobora kwibeshaho ku kwezi. Agaragaza ko inzozi yahoranye zo kujya kuri Mars zitakimushishikaje cyane. Uyu mujyi Musk avuga ushobora kandi kuba ruzuye mu myaka 10. Yawise umujyi ushobora kandi kwibeshaho kuko ku kwezi wabasha kwihaza mu bintu byose bidasabye ubufasha buva ku isi buri kanya. Aha harimo rero nko kumeza imyaka, kubyara ingufu ndetse n'ibindi. Ibi ariko ntibikuraho gahunda ye y'igihe kirekire yo kujya kuri Mars, aho ateganya ko bizagerwaho mu gihe cy'imyaka iri hagati y'5 n'7. Ku rundi ruhande SpaceX kandi imenyesheje abashoramari ko iteganya kohereza ku kwezi icyogajuru kitarimo abantu muri Werurwe 2027, bikuraho gahunda yari yaratangaje ko kujya kuri Mars muri 2026. SpaceX iri kwagura ibikorwa byayo, aho iherutse kandi kwihuza na XAI nayo ya Musk, igikorwa cyasize igize agaciro ka miliyari 1,000 z'amadolari Amerika. Uku kwihuza kuzaha imbaraga gahunda ya Musk yo kubaka ububiko bw'amakuru mu isanzure mu rwego rwo kongerera ubushobozi ikoranabuhanga rya Artificial Intelligence. Hanyuma amakuru yacu tuyakomereze kuri iyi nkuru.
kuri iyi nkuru ari nayo turaza gusorezaho. Byongeye kudogera hagati ya Ethiopia ndetse na Eritrea. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Ethiopia yitwa Gideon Timotheos yashinje Eritrea kugenzura igice cy'ubutaka bw'igihugu cyabo no gushyigikira imitwe itwaje intwaro ibangamira umutekano wayo. Mu ibaruwa Minisitiri Gideon Timotheos yandikiye mugenzi we wo muri Eritrea yitwa Osman Saleh Mohamed ku itariki ya 7 Gashyantare 2026 yamumenyesheje ko igikorwa ingabo z'Asmara zakoze ari igitero cyeruye ku butaka bwabo. Yagize ati gukomeza kwinjira kw'ingabo za Eritrea ku butaka bwa Ethiopia si ubushotoranyi gusa ahubwo ni igitero cyeruye. Minisitiri Gideon yasabye leta ya Eritrea gukura ingabo zayo ku butaka bwa Eritrea ikanahagarika kandi ubufasha iha imitwe itwaje intwaro, ayizeza ko ibyo nibyubahirizwa hazabaho ibiganiro bigamije kugera ku bwumvikane. Eritrea ni igihugu cyabonye ubwigenge mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu nyuma y'intambara yamaze imyaka myinshi ihanganishije abarwanyi bayo n'ingabo za Ethiopia zayigenzuraga. Igice kinini cya Eritrea guhera mu majyepfo kugeza amajyaruguru y'uburasirazuba gikoze ku nyanja itukura. Ethiopia ntikoze ku nyanja itukura, ariko minisitiri w'intebe wayo Abiy Ahmed yavuze kenshi ko igihugu cye gifite uburenganzira bwo gukoresha inyanja itukura kubera ko nta yindi nzira cyanyuramo kijya kuri inyanja keretse Eritrea. Leta ya Asmara yagaragaje ko ayo magambo aganisha ku gitero cy'igisirikare. Impande zombi kandi zagerageje gukemura amakimbirane muri 2018 zigirana amasezerano y'amahoro, ndetse kuva muri 2020 kugeza 2022 zanifatanyije kurwanya umutwe twaje intwaro wa TPLF waraniraga ubwigenge bw'intara Tigray. Nyuma yo gushyira 2022 ubwo intambara yo muri Tigray yahagararaga umubano wa Ethiopia na Eritrea bongeye kandi kuzamba. Ibihugu byombi kandi bishinjanya kubangamirana mu rwego rw'umutekano. Leta ya Ethiopia ishinja Eritrea kohereza ingabo ku butaka bwayo hafi y'umupaka aherera mu majyepfo n'amajyaruguru y'uburasirazuba, ndetse no gushyigikira imitwe itwaje intwaro ikorera irimo uharanira ubwigenge bw'intara ya Amhara. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Eritrea ntacyo iravuga ku ibaruwa ya Minisitiri Gideon Timotheos. Akaba rero ari Minisitiri Gideon Timotheos yasabye Eritrea gukura ingabo mu gihugu cyabo. Akaba rero mbashimire mbifuriza gukomeza kugira ibihe